Pemirsa, ring sejeroning nyanggra pengerauh galungan umat Hindu sibuk antuk ngarianin penjor. Miwah sarana upacara sekadi sampian tur gantung-gantung. Pedagang sane ngadol sarana upacara inucap akeh kerereh kramene. Krama sane ngadol sarana upacara dalung pumade mausang ngadol sarana penjor sekadi padi sampian penjor nyu busung miwah gantung-gantungan sampian lontar utawi busung ibus. Manut dane gantung-gantungan pinih akeh karerah pembeli santukan kramane muatang akeh ring serana inucap anggen ring pauman suang-suang. Gantung-gantungan ental pinih akeh karuruh pembeli santukan awet tur nenten dangan ke keberang angin. Arganyane sawetara kali tali kantos timang tali rupiah anutin ukuran nyane. Bu Made ngowen galungan rawhe mangkin ka anggen kala becik majeng pedagang mawinan akeh pabuat kramane nyangre galungan miwah kuningan. Pikolian ipun nenten dahat akeh santukan barang dagangan nenten kekaryanin peraragan sane matutang ngicen arge sane mesaing. Agus Sudiatmike, Bali TV.